Jadi kan masanding duit, busa sekelangkung sampai corong itu lo ngapakun ambu. Matur sekelangkung. Orang kan sabri kereningan. Ya udah lagi nopo dicanting. Sampai oleh 5 hari haram di sana lo ketemu. Saya sekelangkung tambu sekali. Orang kan mikir, mun masang 1.000 di sama swarga anu napa masang 10.000. Kabel aki kasih masakan 1.000 jadi tak naning swarga 1.000 setia. Ongke. Capi mari 100.000 di bari. Pasar ke bakun 1.000. Wa thamud alladzina jabu as-sakhara bil wad. Allah menghancurkan kaum Samud. Kok dihancurkan? Kaum Samud ni bi Allah parigi somor. Nabi Soleh abri peraturan. Somor ni kato rekam buliki mangkin sampian deku onta gula nginum 2 malam sampian 3 malam onta gula ten genten salah tak ten genten onta na ipate maksud tuh serakah toma tro eka andi ekap dini kesehatan manos makanya bajik ni kelahirkan tanah mergem kah ada apa mergem manusia ni kecok biasa atunya tro eka tibina makanya mun kadung tekelero antara manusia ben hewan ni kesalahan manusia kelenun bengkalan mun beda ketang nemu gedang masak situng saya masak ikakan ketang ngeburu keng mun tepak kau ring saya nemu saya masak ikakan di tempat saya matai pekol karbet nekai bengkalan mun ikan to alhamdulillah pada kaum Ad Allah hancurkan karena cerik maksudnya. Kaum Samud Allah hancurkan karena serakah. Yang nomor 3 wa fir'auna dzil autad dan Allah menghancurkan Fir'aun ni kayak pancor. Fir'aun ni kayak beri kapi bi Allah. Beri itunya, beri kekuatan, tak kek sakit. Cek 1000 tahun. Napa boleh keng pas sampai penyakit raja. Keles mana kebuntan Fir'aun. Akhirnya apa? Ngaku pangeran tanggal 10 Muharram patakelem lebur cerita cek pangeran taserna pangeran taser pasera Fir'aun ngaku pangeran Fir'aun minta sembah taserna mate wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun nabang Nabi Musa ongke di sungai Nil. Fir'aun bada sungai Nil. Sungai ya sampung pole Fir'aun natakel. Dalam keadaan sakaratul maut Fir'aun papadang kena neraka. Padang kena neraka Fir'aun pah masuk Islam. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Pangeran, kula iman ke pangeran Bani Israil, kula iman ke Nabi Musa, kula iman ke Nabi Harun. Wa ana minal muslimin. Kula masuk Islam pangeran, kula masuk Islam. Nabi Musa tahu ning cak Fir'aun masuk Allah senyampit al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri dem makake kasep tak terima Islam mafir apa mau dikeluh al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun betena kake mulai setia mati sampai budian tahun 2000 lekor betena kake tak luang bungko lapakun mak le tetingenangan kareng panglekur make Islam make atau bede keng mun nyabede pak kenleer etolak bi Allah subhanahu. Jadi sampai mangken betena Fir'aun pakun bungkol kak bede emser oning sampean ka betena Fir'aun leh ka betena Fir'aun ta oning oh ya padang ki ya saya pada tak tahu namun itu namun nyelasa ke kanjeng Nabi ke Madinah bujak nyelasa ke Fir'aun ke mentar kita agama kanjeng Nabi Madinah amin mengkodo ke Fir'aun jelasa kayak iya atau usah nyelasa dak sedina sepenting mentro oni kan muka YouTube sembiang YouTube otabe geogle ini klik Fir'aun ini kan keluar dari gambar itu usah antar kak kesembiang lekar bi Allah iku balai Quran kake boten Nabi kok
nunajjika bi badanika petenaka ke pasalamat lah makan sampai mangken bukti Allah kak dinto tak toman kelero bukti bahwa Allah kak dinto pasti bener sampai mangken tak masuk akal kak berempak ibu tahu ndak nengan sampai mangken betena Fir'aun pakun tak ancur sama sekali pon jadi abeli boleh ada ni kak abu udah setengah jam lah hah apa siapa sih turun kak cek nggak boleh setengah jam Begula makai compo, mun tak tugas suruh turun tak turun bukan ke. Pengajian, wah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah menghancurkan kaum-kaum terdahulu, nabinya masih ada kok dihancurkan. Ya, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ki beda umur, tada adab seepatoron sareng Allah Subhanahu saking muljana Gusti Kanjeng Nabi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim Muhammad tak kira beda seksa epatoron mun kaki ki bada wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun maka Nabi Muhammad lah seda maka Nabi Muhammad ampun tinggal dunya ken mun reng panglekur gelem minta sapora gelem istighfar da Allah maka pak kun tak kira ibriin adab mun mangken beda musibah beda seksa situng ceulena istighfar da Gusti. Maka namun tempo nang robuk sambian astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal rabbi zidna wa wafiqna cak sampai kasep nyun sapora pong kinya lancar jalana bilanya baca kaken lera kasta bentobat tada kunana nyuun sapora lo itarema astag Rabbi zidna amalan makbula pon teti pasal pak istighfar umpama sambian maria salat maghrib ka sambian munduhur pada bersana gumbe tak sempat karena lah akhir ka sabe boleh kan ki lebih nggak mungkin maneka peko pak gendeng pak ocen senika kan tak khusuk magi apa jeung abid loh asar lah beli boleh mau urip ni kami pola tempo nang tenang mari salat ni ka sambian sambidar nyander sambiar rokok ya sambiar rokok sambil muter tasbih astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim senika makan ring sepola mbok ni kalak mul jetak geng pola istighfar ni ka saya kebaik dikeran tadi ora lah Begale, pora Allah ni ke asluhu astaghfirullah. Jangan nak ngaji, pora Allah asluhu astaghfirullah. Kulibat hudifat fasoro pora Allah. Bahasa ni makin makin ni siapa? Pora Allah. Malah tu ada berarti aja. Pora Allah. Cang siapa bah tak bisa nah. Pora Allah. Pakai tal petak kilo bisa. Yang pakun pora Allah ni kah? Yang pakai pora Allah bi Allah petaka hajat yang sepo yang kina bangki. Jadi sambian sini ke buk monten pun nang tenang rock. Coba istighfar ni. Kamu nak lagu je lah istighfar ni kakak lagu. Cak yang makin ni binan ni. Ketemu nang bahagu laguan. Allah. Tak kau pentong ban sandal di bawah ni. Pon istighfar pon. Di
istighfar utawa sholawat senika nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon nika nomor 1. Jadi umat Nabi Muhammad nika istimewa ya lam tun. Napa istimewa nak tak kira ibri azab selama kanjing Nabi ki beda umur otaba kanjing Nabi tada umur tak kira ibri azab sepenting gelem maus Jadi mun beda seksa katiri bering mun sampai beda wabah sampai beda corona situ jawab benak ku lebih sampean korang istighfar dak Gusti mentar bi Allah bagian ket penyakit ni bi Allah yang kakap amin ya pahi soroa tak ada musibah sekali ya tak bisa kak keng tak ibri musibah seraja sini kala mun masalah keng musibah ya tak ada ring tandi musibah dim ma beda tunya tandi musibah kapi etunya ni ka andi etunya ni ka andi sak sosaan pasoki pakun ruwet napa boleh karo ring soki Jokowi payu ngucak ruwet napa boleh gula ben sampean seorang biasa tak ngucak ruwet nggih ada manusia ni kemun ki anyama itunya ada selok ruwet kapi eta beung masalah mun tak ruwet tak masuk swarga masuk kubur bagi ruwet mun masuk ke swarga insyaallah keng mun ki bede tunya bu tunya nikah darul fitan kenang nak cubaan tunya nikah wa darul waba ya kenang nak musibah ya wa darul imtihan ben kenang nak ujian jadi biasa tepan di musibah tepan di ujian ni kalau kenang nak ujian tunya ni kula ngucak sini ke compok bah nyampit tambo ini kah engke tak lakar kenang nak ujian keng karo mun ngak kula bah ujian tok bila si imtihanan naik kok ujang keduk kece dengan aragu bi kun yang belan celinga kira aja cek kenang ketok bi kun mau pak ujian tok bila si imtihanan naik kapi manusia nikah andi musibah keng mun kanjing Nabi kak dintok ki bedah ada musibah sepah raja kak tade ya mungkin tepak pakro bedeng ki metode yang ada kak umat-umat lain pala langsung sakampung mati tade saya dikacukan zaman akhir makin mun kelem maus istighfar musibah kaula ajunan bekal yang kak kalaban kempang sareng ajunan Allah subhanahu makanya banyak istighfar nih makanya Nabi Adam sareng Allah terima taubat gara-gara istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin istighfar Nabi Adam Nabi Yunus keluar dari cuko gara-gara istighfar Nabi Yunus nika maca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bi Allah pah keluar pah Allah debu laula kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun cak saking Nabi Yunus tak maca tasbih tak istighfar tak ngaku salah tak minta sapora maka ipapakuna tambung cukup sampai hari kiamat ni kedebun Allah kaula ajunan banyak musibah banyak masalah coba banyak istighfar da Allah insyaallah bakal paringi gempang jalan keluar mantir sekak ditobadana amin Allahumma pon ini kisah pertama umat Nabi Muhammad itu istimewa di dunia kenapa tidak akan diberi musibah yang kedua umat Nabi Muhammad istimewa dalam ko apa istimewa umat-umat Nabi lain Bapak Ibu hadirin mun sampai seteh ngibatusah maka nih kata bisa tolongi bi seodi pada tusah ya seksa pada bagus masuk surga umat Nabi Muhammad seteh ngibatusah banyak keng bi seodi pak iya oleh pada ban mangken ku tak pak gemetusan ada sekali amin kok teh Allah guongguan butuh pak kering apa dina ada baca itu amin Allahumma banyak tu sakaula ajunan setok keng di Saudi iya oleh pada ban mangken nah pada buna Gusti Kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya tang umat lain ben umat Nabi lain kayak pun Kanjeng Nabi beda orang panglekur reset tu sana kal jibal jibal ni ka jamak dari jabal mun jabal situng gunung mun jibal anung gunung tusah pada ben gunung sebanyak
wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng keluar dari dalam kubur gemetu sanada sekali kencerna si banyak saya mati keton aina li hadza ya rob dari kak di mana kah cak hule lambat mati ge betusah kenceran tade makin minta balik tusah tade kenceran sebanyak biduail ahya hari ya gara-gara anan kakek ole ngaholen tatang ke yonceng kapi tatang ke pahintar ibri berkat tungi dengan berkat apa iki bemule kencerna ekere maki maka setiap situng berkat gak dinto bisa teti dengan neraka kau ring sampun sete Allahumma situng berkat bisa teti dengan neraka tak usah saya berkat saya bikin korma saya beng korma cepon kanjeng Nabi bisa teti dengan neraka makanya kanjeng Nabi ada bu ittaqun nar walau bisyikki tamrah takut asampian dari neraka sekalipun kelaban sedekah saya beng korma sedekah akibah terima bisa terima selamat dari neraka napa boleh sebeda ngak nikah cung salamatan Allahumma makanya namun andi orang sete saya ngajak sampai tak keremi kenceran kulit selalu mesen iman gak diman mun sampean asuda koki baas manaring sepos ampun sete masang malamal sambian ke bedang ke timur onta laki pula bedang na ubang kendi untuk pembangunan masjid masang sampian sebut rebana bapa rebana embu rebana macedi rebana matuah rebana kuteh senika kak mak le kencerna tak ikut TV mak le pada melo keng mun nyaman saya sebut banyak saya masang jadi ya Allah jak dengan masang ning 2000 saya sebut 15 cang malaikat ibir ada rem macam ning 2000 malaikat tak gerunggung kok yang kujek bukan ngai kok beda sampai masang 2000 oh ya pada bon guleng ya cak dengan pada pada rem matiin makanya gue sering ngebela mau pidato menurut pengajian gue sering ngomong maki sambian mun teti tukang secara amal mun asa kelangkong kau orang seabri pas sesuai beri ngoreng makle orang seabri ni ke makle sadar mun empian tukang siar tukang tugu mekrok sekelangkong sing kerok sampean mun sekelangkong ngetek kuri beri ngoreng mun orang masang ning 2000 si asa kelangkong cek bitabit masang 2000 sekelangkong cokok 2000 karo jemun masang 5000 palanjangan sekelangkong menteri terima abdi Gusti Allah 5000 jika mun 10.000 tambahe matur sekelangkong amal sampean menteri terima sareng Gusti Allah ben semoga paringi balesan kaleben balesan sampurna dunya akhirat 10 aja mondu bolo palancengan boleh motor sekalangkong amal sampean saya paling akidah ke masjid samoga terima Allah ben samoga paringi bensen kaleben bensen sampuna dunya akhirat karen tunya na barokah na foto na solihin ben solihat du bolo jeka cak kor 150 gendu orang ka 100 de emak ada mun 50.000 kak mun 50.000 benih karo sekalangkong pakomo pawedenok korondong ro kak matur sekalangkong seket ria dadi orang sing beda di kubeng kono ro ngidi ngaji make tak kaimbong tokang ruang mun salah gua krono pak kali 200 online ro daya iya mun seket daya matur sekalangkong afan sapotes aparing amal semoga amal sampai terima bi Allah ben semoga paring balesan kalaban balesan sampun dunya akhirat nak foto na solihin solihat dunya na barokah ben semoga sampean perjalanan selamat abli kejom foto dak rintangan ben semoga tenjika hajar sampean di akhirat bulan mentir masuk surga ben cengkoceng ada ya seket deh mun 100 buk jambu kak saya sekelangkung mun tak dego ari compet di bodoh lah baca kapi apa saya ketahu sampean paling saya baca ada muka Quran kata maki sampean jaringan masang ning 2000 saya sekelangkung sampai corong etolo ngapa kunta ambu matur sekelangkung orang kan sabri kereningan ya onta laki lopot di candengan sampai oleh 5 hari harami sehari lo itu mu saya sekelangkung tak ambu sekali orang kan mikir mun masang 1000 bisa masuk surga anu napa masangnya 10.000 kabel aki kasih masangan 1000 jadi tak naning surga 1000 setiap ongke cak capi mari 100.000 di bering pas surga bagun 1000 harap bi baca acen lah dia tu kau agami bi Allahumma salli ala Muhammad